OK အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝိုင်းလူကနေရင်းရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုံးမတင်နိုင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရင် YouTube channel အဟောင်းနဲ့တော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းပြဿနာရှိသွားတယ်ဗျာပြဿနာရှိတော့ပြတ်သွားတဲ့ထားတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အားလုံးကျွန်တော်အားပေးသိမှာပါနေရင်းဖိုင်1ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိကြပါအားကြရကျွန်တော် YouTube channel ဟောင်းတော့ကို channel လေးဆိုတော့လေလူမရှိ channel ထုတ်တာကျွန်တော်ရင်ခဲ့ view တင်နေကျွန်တော် give ပေးတဲ့ UC တဲ့ channel ကဟိုတဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်အငူလေးဆော့တယ်တတိယရေးဒေးတရားလေးဆော့တယ်ရက်တရားဖဲအောင်တယ်ဒါကတော့စတမ်မကိုင်းနေဆော့တယ်ဘလော့ဒီအမေမီးစီဟိုကလောက်တာဆော့တယ်ဗျာပြူးကြည့်လို့ဆော့ဝမ်းနေတယ်ဗျာဆော့ဝမ်းနေဒါပေမဲ့ဆိုရင်မှလည်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုတော့ကျွန်တော် YouTube channel အစ်ထောင်လာပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် YouTube channel တင်မှာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရင်းရမတော့ပါဘူးโอเคကျွန်တော်နာမည်ဝမ်းလုကနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတော့YouTube channel အရင်အဟောင်းပါဒီ YouTube channel ကိုလာအားပေးကြပါဟို YouTube channel ကတော့ကျွန်တော်ဘလုံးကပြန်လို့လို့မရတော့ပါဘူးโอเคထားတော့လို့ရโอเคဒီမှာတော့ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်EA Sport ဆော့ပြဖို့ FB တော့ဒါဘောလုံးကြီးနေပါ let's go 真的 game ဘာလို့ရှိအောင်ဗျာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ဒါမှပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့အကောင့်တွေက override က119အဲ့ဒါတွေပဲရှိဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်လကားရလိုက်ရတယ်ပါခုကုန်းနေတယ်ပါကျွန်တော်မှkeyboard control ရဟိုမေးတယ် keyboard control ရပြီးတော့Luis Figo ရရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖျားလိုက်ပြီးတော့ Vivaldi နဲ့လဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆောင်းမပါဗျာထားရပေါ့ကန်စီကျွန်တော်တန်တိုးနေလားတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးchannel တင်တဲ့အသားမကြသေးရတယ်တဖြည်းဖြည်းကျတော့စိတ်သိမ့်မပါသေးလို့ပေါ့နော် YouTube channel အဟောင်းပြတ်သွားတော့ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါ Okay ကိစ္စကြီးကိုခုအားလုံးဆိုင်ကိုဒီဒါမဲ့ဖောက်ခိုင်းနေတယ်တော့နားတော့ကျွန်တော်အကောင့်ပေါ့နော်ရင်းရဝလူကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင့်မှာကျွန်တော်နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိမစော့တယ်ပေါ့ဒီဘက်တော့ပဲလုံးမစော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့level ဆိုတော့ work level ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကိုပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အခုပြမယ် let's go ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပုံဒါမှ adding ခါနဲ့100ဆက်ခွန်ပါတယ်အဲ့တော့ T-verse ပေါ့နော်ဆိုတော့115ပေါ့နော်ဒါကတော့118ပေါ့ပြမယ်ပေါ့နော်118ပါတယ်ဒါကတော့114ဒါကြောင့် Barbie ကတော့120ကျွန်တော်ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့တရားကျွန်တော်ရမ်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင် GK ဘာလို့အဲ့တော့ GK ဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တယ် T-box control နဲ့ Luis Figo နဲ့ပေါင်းပြီးဒီ Barbie ကိုလဲလိုက်ရလို့ပေါ့နော် Barbie ပေါ့နော်ဒီ4 dan လည်းရှိတယ်ဗျာဒီမှာလက်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစတော့ဒါစင်တာဘက်ကတော့ကောင်းတော့ဆာလီဘာအဲ့ဒီတရားဆက်ရှိပေါ့နော်အဲ့4 dan တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းကောင်းတယ်နော်ကျော်တယ်မှာရှားကောင်းနေပြီဘာပဲဒီ T-box control ကြည့်ရပါတော့ Okay let's go ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရူနီရဲ့မာဒိုနာရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားကျော်ကြည့်ရအောင်ပေးသားတော့ကျွန်တော်စော့ပြမယ် let's go ကျွန်တော်ရဲ့ run တော့အားလုံးမြန် walk left 5ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ long ဆော့ရပါဘူးဘလို့ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်မြန်ရှုံးပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဆော့ရတယ်နော်မင်းတက်လာတော့ physical ပိုင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးသူကလူပေးပုံပေးနေတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကျွမ်းနေတယ်လူပေးတာဒါပြီးမှထွက်နေလို့ဖြစ်တယ်နောက်နေ့မှကျွန်တော်ဘလို့လေးတွေမှာကျွန်တော်မြင်မထွက်ပါပဲဟာလာမထွက်ကိုငါထနေဟာငါထနေကောင်မနိုင်နဲ့ဖင်ခံလိုက်တော့မှာဖင်လိုက်ကန်လိုက်တော့ပြောမြောက်လို့နေတဲ့ကောင်တွေဆောင်းမကျန်းဟာဘာတော့ဟာအော်ရကျင်းရောကောင်ကြီးอ่ะဟာရောက်ရင်ပြောတော့ငါထနေနေစုလူတွေကြီးအောင် what the fuck ထိုင်ပါစောကြည့်ရ let's go ဒီဘက်မှာအဖောင်းအောင်ပြ let's go ရှာလို့ဖူးတယ်ဘယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆက်ဆက်ပြီးဒီကောင်လေး let's go ဒီကဟောပါဟုတ်သူကရှူနေတော့လိုက်ပါဦး这个哇နောက်ခေါ်လိုက်တွင်းနေတာခလောက်ကြီးကျယ်နောက်ကောင်လုံးပါ
lâu quá giờ đi thôi gió đi ra phải cầu luôn rồi hiểu quá cái đi vậy hai thì vậy giờ mấy giá nhau à cái gọi em Hà Lan à lên ra thôi Hà Lan gì luôn hả có còn son đều từ hôm nay là khen không lâu không vậy lâu giờ đừng biết lại hai ở lúc mà chị đã bài chị qua mình thấy ai mèo à ê mau thôi không này ê mau đi hả cái cái con phu đây theo không để nhà ở không nhà hai này theo không để nhà rồi hai nó đi theo không để va về đi đi về đây có lúc mà đi ăn sẽ xin vào là thế vào đây thì va về đi về à được rồi về đi lên về đi ăn cái này có luôn nó là hai này là mà hai này xuống đây rồi hai này lý nó quá cố à bảo đi rồi đâu quả gua rồi mà dai này đây luôn đây có đây lại đây hai này là đâu hai này phố đâu bị lại đây xui phố đây họ thật là nhiều cái chú này giờ có gì mà cố lên quá nên là sao vậy lại giờ những mình đúng như chi về làm nhà rồi hai này đâu cố lên hai này chú đây chú hay à hiếm tú này đồng lê vào đầu qua cái bao nhiêu đấy à cái hai này đâu chú này chơi chú này thua vào lại rồi sao cái này mà lúc vào là có tục vậy ít hay là sao cái gì rồi cái này đi xong xích cái đầu về gì cái gì cũng xử lý ní cái đầu về thế nào này mà ở số này đi ra chỉ là giàu tôi chỉ có nó nhiều rồi lấy hai vào về đi có không hai đứa đây ngon lắm bọn do sao đi vào hàm nhau ấy chú khang mà làm gì chú khang giờ đâu nó về let's go biết lại hai này đi tháo với con mà nó quay bị lại đằng nào quay bị đầu tôi bị rồi thấy không nhau là bỏ ha lau pi nó tự vào về đi phu đây bỏ nó vào về đi lại ha boy rồi ba mình đâu được hạ cho rồi mấy nó mà tránh gì đó rồi bỏ đi rồi khu nào em đi hai lần mình sẽ cái này mà lâu vào à đâu ngon thôi cố mà mình qua là này là đang đây với tiếng ở trên này đó thì rồi ôi bỏ là hà lan đó sao là ha nhiều rồi lúc mà vào về đi là thế mà bỏ lên này nhau không đi lâu bộ xài ba không coi ý rồi cố mà trupo cố mà mấy trupo bây giờ là anh mình là theo đó rồi nó thi vào là thế mà thi vào anh hai lên này liêu quá còn này là không có nó anh hai là thế nào nhau này rồi để heo gì mà ở đâu rồi subscribe luôn vì thầy đã luôn cái này khá bài đấy nha ok let's go xả ý ngã còn thi vào mía rồi lâu bằng hai con thế thì đâu vào rồi cố bê luôn một phim ngã còn gió thắp heo ngon cố bê luôn phim quá cái đi ngoài đường đó này rồi ốc phải làm mà còn đi ốc cho không này qua cái miếng đi vào là tôi thế này what the heck let's go đè với lên mặt ngã con không đè với đâu ngã còn một luôn nhiều là bay tao ra mà đi kìa quá này mà lúc vào này tao nó xe là mình nó mới chạy bù luôn là nó lúc vào nó cố với luôn gì quá ok anh em vậy mà trên channel sẽ quay luôn mấy bạn này anh em tất là